Om Swastiastu. Pamirsa Satwa Bali Channel sanedahat kusumayang titiang lugrayang titiang aturang swastiwanti warse duang tali 22 sepisanan ring rahina mangkin rahina Siworatri nika mawenan ring rahina becik puniki sekadi pengarsan pamirsa sinalih tunggil pamirsa mangde titiang Satwa Bali ilubdake aing sana mangkin titiang jagi Satwa ilubdake nanging aksamayang akeh ketamatan titiang rikala nyeriteang lelintihan Siworatrine puniki kacerita dokirin wenten juru boros sane mawaste ilubdake geginanipune serahino-rahino wantah memboros ke tengah alas. Parilaksananipune kadirasa nenten wenten welas asih ring beburon. Nyake beburon cenik, nyake beburon gede, cek sami kematian untuk ipun. Seledetne silap pisan. Nyapo kadiaku. Memati-mati ring tengah halase beburon sane kapolehang ring halase keanggen ajeng-ajengan serahine-rahine. Nah sane mangkin ilubdake uli semengan memboros kalas gunung nanging uling semengan kantos sanyo yang aukut nenten wenten beburon menjelawatan dejeburon gede kadiraso lelasan ten wenten po mentas di tengah halas. Niko ngawinangipun kuciwo tumen uwai kantos sanyo sing yang man beburon yang aukut mungkin pun ngengseng-ngengsehan menjalan dekat di Modaw kelangan dari sipun ilubdake nyingakin wenten telaga yehne ening rinting wih riko ilubdake mepanganan tan karasa kanti surup sang yang bas karo dipati pun kari kenten kelangan riko makin gumine nyaluk petang wow ipun ingat tekening ragoh lakar mulih aduh gian mulih petang jani sina sing nepuke napo di jalan terus yang ngabo lampu terus yang ngabo prak-prak bisa kepetangan di jalan bisa-bisa masih mati rago kal sagrep macan kintan ipun ngerengkeng dikenahna ilubdake nika mawinan nantasipun pacang nginep di tengah halase yen pula sebeten saget aris sirap bisa bayo ngemasin mati sagrep macan entu ngawinangipun lantas mongkod punyan kayu bila ane wenten di sisin telaga ne disampune nekat medur di punyan kayu ne apang tenipun nguyuk-nguyuk kiap yen kiap pulas bisa ulung megeblok mati. Nah apang tu sing ulung megeblok ditu lantasipun ngepik don bilo ne seko besik lantas sintungange entungange kepik besik entungange kepik besik entungange. Nah rikalo pedange punika merawat-rawat parisolah ipun doke pidak ane demen memboros ane demen memati-mati merawat-rawat ikidang ngeling kesakitan merawat-rawat pecruwet ling bojo ge kilangan nino niko sane banget ngawinang ipun sedih merasa tekening dewek subuh malaksano pleh malaksano corah memati-mati tekening beburon len uli petang itu ilubdake lantas masemayo pacang suwud memboros masemayo pacang suwud memati-mati buron. Nah kenten semayanipun ilubdake
Rares don bilo ne kepik kange teken i lubdako sane kepik sintungango mau duduk niki di tengah telaga ne kantos merupa padmo punika wantah linggih ide sesuna. Gelis cerita mungkin sampun semangan ilubdako lantas mulih ke pondok ne. Sesukat itu ilubdako lantas suud memburu suud memboros kala seipun mungkin ngambil gegayan dados pemacul. Ipun nanam padi, nanam selo sawi, nanam jagung. Nah sekayan mabian kecareke niko angene ngupo piro pianak somah. Kasuen-suen ilubdako tuo tur makin gelem ngemasin mati. Di subane ilubdako tenkari berarti sentanane lantas kenten ngadokang upacara pitroyadnya. Ilubdako kaabenan raris ngelantur pula palih pengabenan ngelantur ngelingihang di rong tiga. Nah asapuniko pemargennya ne ilubdako wit ipun maurip kantosipun padem. Sane makin ngiring lanturang asapunapi risampune lubdako padem. Nah, nekering tegal penangsaran cerita yang tidak bunga bingung pun atmane ilubdako kijau kalaku. Saget rauh cikrobalo nyaup atmanipun ilubdako lantas kebakte kegenah sangyang suratmu. Sangyang suratmu pinaku penyarikan utawi juru catet ring swargaloka lantas netesin atmu sane rauh. Cai atmu nyenadan cai ne. Apa geginan cai ne dugas maurip. Asapunika pitaken sang suratmu. Ratu sesuna. Ini kuastan titiang wantah ilubdake. Geginan titiang sekantun maurip titiang wantah memboros titiang dados juru boros. Wih, mau boros gitu, mau mati-mati beburon gitu. Tumadan imse karmu apang cai pedastawang. Sing buungan jani manire ngentungang atman caine ke kawah canrogoh mukone ditu sanang titenin dosan caine. Asapuniko runtuh wacanan ide sang suratmu. Cikro balone raris nyaup malih atman ipune ilubdako jagi kesintungan ke kawah canrogoh muko. Ring margi raris cikro balo sane makte atman ilubdako raris karebut oleh Surapsara. Niko mawinan raris rames pasiat cikro balo kelawan Surapsara. Cikro balone raris metaken. Apa mawinan ngerebut atman ilubdako? Kecawis oleh Surapsara. Santukan titiang katitah oleh ide sang siwa mangde mendak nuntun atmanipun ilubdako jagi bakta ke siwa loko. Nah, miragi pesaur Surapsara sekali puniko krodo niki cikro balone niko raris malih ramas pasiate kawan cikro balone Surapsara raris makte atman ilubdake ke siwaloka. Inik Surapsara makte atman lubdake ke siwaloka kapirang antuk Betara Yama. Niko mawinan raris Betara Yatma lunga ke siwaloka jagi nakenang parinik napi mawinan atman ilubdako puniki kebakta ke siwaloka.
Rika raris sang yang siwa nguningayang ring sang yama santukan ring tilem panglong ping 14 ilubdaka sampun ngelarang jagra megadang rikala ide sang yang siwa nangun yoga semadi. Niko mawinan dosan-dosane ilubdaka kalebur antuk Betara Siwa. Mireng atur sang Siwa, Betara Siwa sekadi punika malih matakian ide sang yang yamo. Oh, kenten palunguh Betara. Yen ing megadang rikalaning panglong pit 14 nemoning tilem. Nemoning tilem niko raris dosan-dosan manusone kelebur kenten. Bah, yen asa punika ten cocok titiang ninten cumpu. Asal megadang lebur nak menceki raris lebur masih dosan kan iwang niko. Raris kecawe soleh Betara Siwa. Sapo sira dosan-dosane sane kelebur rikalaning mejagra ring Siwaratri. Sane merenungi dosan-dosane sekantun maurip. Yen sampun uning parilaksanane solah parilaksanane ple nenten malih kewawanin malaksano sane patah. Nah, sekadi contoh ilubdaka usan memburuan-buruan ipun raris dados petani. Asa punika ido Betara Siwa nguningayan. Wau karesep antuk ido Betara Yama nenten sekancan-kancan anak megadang kalebur dosane. Nanging sane kesarangin antuk perenungan diri, sane kesarangin antuk mesalin parilaksana.